okuningi ngayo ngoba mina ngikazi ngisebenzise myself kodwa kwabantu esengibonile nje kubafethu sihlala nabo impilo asebengaphansi kwayo ngenxa yethiki phezulu kubi kakhulu phezulu ngoba manje abanye ngathi baphambana ngisho emakhanda iyayilahlahle yanto phezulu ngitshele iyahlanyisa le yabo iyahlanyisa mina kunomuntu angasekhaya engazi ngade njengoba kade ngigodukile nje ngoDisemba bafike bakhala yabo lento le ukuthi ungabona nje usibanibane engekho la endlini waphahlaza ama-TV waphahlaza in truly Christian yabo lento abazali bakhe bekhala ukuthi kwamali bema Christian in wadayisa izinto waphahlaza ethi kukhona abantu abafuna ukumbulala khona kwi-TV wayithatha iphahlaza phansi kwanje kanjani umuntu okade ephile right enganankinga uthi yambona sekwenzela into ongazazi lemgaqo usephenduka uhlanya ngazi ukuthi uthakathe umuntu ubukade umazi 2 years ago right fine noma ekade esebenzisa izidakamizwa kodwa ephila nje phezulu njengathi njengawonke umuntu usuneza usebenzisa lento unyaka mkhulu usuyambona umuntu useyaqala usekugqokela ngendlela ongayiqondi ngasekwazi ukugqoka ingubo eziningi ngesikhathi esisodwa usiyambona umuntu useyahlanya usehambe ngazi usinje ungathi uthakathiwe ile Christian Christian ayikho nje right manje abanye bayibhema mfowethu bebona yenza abantu ezinhlanya isho ukuthini lento leyo kahle kahle lo labona le endlela aba-actor ngayo ngathi bayahlanya bona basuke be-enjoy ugift bona ngendlela yabo kodwa wena umuntu umumbuka izinto azenzayo ngathi uyaphanjana ekhanda yabo kufana njengomuntu osuke ethingile wena uyithethi ulele kanti hayi ngobelela ukuthi ayibona lento leyo uzwa lento ayizwayo yena himself angizwa yezwayo usemhlabeni wakhe emhlabeni wakhe angizwa unabo-ke ngokunjalo yabo indlela aba-enjoy ngayo ngathi nje ubona izinto ey'ngekho yabo lento leyo abona abantu abamlandelayo abangekho asufuna abantu khona abantu abamzingelayo khona abantu abafuna ukumbulala into engekho yonke umuntu engakazenze lutho ile Christian lo idlala ngayo kanti futhi ayilalisani lonto angayenza nakusasa kuze kusekusasa kuphinde kusekusasa kuphinde kuse ayilalisani xhobo hlezi nje wena uhlezi nje ubhekile niyazi ilento osuke uyitshela yona ngesikhuthi ukuthi khona abantu abakufunayo abantu abafuna ukubulala usemafonini uyathanda abantu bayakufuna basho njalo uNkulunkulu khona omunye nje esinokuhlala naye ngalanga naye wayifika enze the same thing kodwa akasahlali ngalelo ukuthi khona abantu abamfunayo yazi lonto mina ukuthi Christian yena mina ngangazi ukuthi usebenza Christian kodwa esithunywe sengitholile ukuthi lo mtshita lo iChristian so manje you were worried about him ukuthi na kwenzakalani la muntu lokehleze ekhala ukuthi kufunwa abantu kanjani ngathi seyibuya inqondo ukuthi hayi man ile Christian lokumsanganisa kanje baningi futhi akuyena umuntu uthi sihambe ekhuluma yedwa uhambe ethuka inhlamba uhambe enzani uzuxaka ukuthi amantombazane ethi ngilale phela amantombazane ahambe esho njalo ngilale phela manje lazibonaka amantombazane ke futhi wathola intanto ebusuku amanye ahambe enqunu ahambe bangumsindo yabona nje kakhulukazi Albert Park ungabona imhlolo ebusuku kudlala ivideo call mama sesebedakwe iCrystal lapha iCrystal iyasanganisa abanye khona nje enye intombazane nisahlangana nayo lapha ezantsi ebusuku inqunu hamba ngamabele ngayo yonke into iveze yonke into obala ungagqoke lutho iChristian umuntu okadumaze ephila phiphi yazi kunamantombazana benokufika la akhale ngomunye umngani wawo ukuthi useyahlanya yazi sengisolthi le Christian yona umuntu akabedana nahlanye bese ngenza ngalutho yazi sengisola yona ngawubedana thugumla hambe nquna gijima emgaqweni yemfethu sengisola yona ke manje le Christian ngawubedana nje uvuke kusenze usuyagenqeza ekhanda engathi uhlanyiswa abantu phela abakuhlanyisa kanjalo bakufaka izilwane bakuthakatha uvuke kusenze sokusangana le nto kancane iloko ingene kancane ugcina sohlanya tarali kodwa nayo futhi ayiyekeki emva kaloko yabo mase isifike kuleso simo sokuthi ke ngathi usuyagula ekhanda ayibusayekeka ungakwazi ukuyiya kodwa kunzima ke mase sekufike kuleso simo leso ngiso ifuna nje ungayiqale ethola mina nje ngathi sengiyabona ngathi nje nginede ngibona labantu benza lento abayenza phambi kwami ngathi inyona mina ngibe nje right ngiyile liphare ngilona leyo
ngcono nje ngibhemele ungangibe right ne-rock indaba nje yeyitori lamakristali ngathi mase ngiyasangana ekhanda hayibo bazothina abantu bangasekhaya bengibona la eThekwini so hayibo kusiyahlanya eThekwini siyahlanya cabanga nginomunye umama wangifonela ngithi abazali banokungifonela ngengane zabo lo ma ungifonela uthi sesimhambisile rehab use right yeba kasabhemi kodwa manje useyahlanya wathi nje mntana mina ngephunga impukane engekho yangiphatha kabi le nto leya ungathola ukuthi wakiyeka phela ilokhuzana iCrystal ayifani neunga ayina roster ayibo le nto leyo ukuthi manje uzoqaleka manje uzofuna ukuyontshontsha ke manje uzofuna iCrystal ngokuyihalela uhlezi ucaba ukuthi ngathi ngabhema awu iba la emqondweni kuwena ngithi ayibo le nto leyo ayifani into ene roster ekukhombayo ukuthi ibheme ngenkani ngithi iCrystal ungabhema kuseni kushona ilanga uzoyibhema ntambama iwungwebhema manje phinde as long as uthola imali nje wayibona so it's some more fana ne-rock nayo ngaphathi 1000 manje 1000 into engekho manje ngo-9 ngo-1 o'clock gone sekumele uphanda futhi sengineshumi ephaketheni lagwayi nje kuphela sekuphele kunyanga lesiqeda usuneshumi lesiqeda phela indlela eyinkinga ngayo le nto lana kwayona futhi nayo iCrystal-ke manje into eyinkinga ayilalisana ngesi imali ungayibhema kuze kusegolokoqo uphinde kuhle kuze kuphelele ukuthi usekuphela imali stress wona ama suyibhema njalo ngila uqala khona usuyahlanya ekhaya yabo nje mengasuye uthatha iwalk nje usuke ezansi noma bafethu uyobona lapho ukuthi benza no ngeke ngibabona ethi ngijima khona ngalo ayitshela ngoba ukhuluma nawe ngento sokuthi hayi ngiyayazi yazi sengicabangeni sengicabanga ukubajuma ngiqhamuke nefoni ngivuye nje ngemeduze kwakhe ukuze ababukele ekhaya bezoyibona into esikhuluma ngayo umuntu kube ngazi usulokhuza ifoni kanti umbhekile benza nje bethi ama-unbelievable nje besuke ngiyacela khona umoya mina engimazi sisahlala la ucommercial last year nje last year before nje uDecember nje ngabo August September hayi lwampana lo hayi sasingalali yena ebusuku eloku ehleka yedwa ekhuluma yedwa ukudla ku-take away kahle mfethu ezafethu ngabona enye into mina lapha ku-take away kahle mfethu engabe ukudlela ku-take away akuthatha kubhunyele phansi emgaqweni phansi bam emgaqweni akudlele phansi kanje kube ngathi uyakliphiza futhi aphinde aqoqe ngibuzo ngiphenduka ungenweni hayibo lamuntu iCrystal emhlanyisa nje uthi yambona futhi hayi ukuthi mhlambe futhi uyakhohlwa yona uyakwazi ukuyiphanthela hambo ethenga uyahlale la esangane njalo bayijova futhi benjalo beyifake lapha bayidotse nomjovo bayifake egazini emva kaloko after 10 minutes 20 minutes uzobona emva kaloko imlingi azoyenza lapha ngakho eloku edansa ngathi uMichael Jackson elenza izinto lento abangumsindo ukuze kushaywe 1 entatha o2 kulamula ukuthi alale azomeke mhlambe ukuthi mhlambe kwesinye isikhathi usangalali ethola sithi siyaphendwa kasekho abuye kuseni ngophasiwe sizosibangela umsindo futhi ezolona indlela le nto ebahlangisa mina yabo nje iCrystal nje angikaze futhi angisoze yashisa isibindi la sathenga inyama sayibeka phezu kwesibindi yasigobha iCrystal ngithi uyabona ukuthi udodo njani hayi ingozi manje ngabuza lo munye umfana uthi wayesenijova wathi inkinga yabo masiyichaser uthi ugcina usunesilonda la emphinjeni ngaphakathi yabashisa yangiphela njengoba besuke beyidonsa ngepipe kanye obvious lento ithatha uyisa la and ithomela ikhiphe sometime futhi ayifani njenge rock uzoloku uyihold yabo lo mase uyayirelease yabo leyanto kunje same yabo nje uyayifaka ikhiphe angithi yabo manje bona babedana angazi indaba ukuyijova bakufunde lapho ngoba ngathi ngiyabona yibo sebeyifaka ebhodweni bafake newunga konke siwisnowball-ke bamixa bafaka amanzi faka egazini umuntu uthi yambona kunokuthi athinga umuntu naloku ba-hyperactive ngithi yabo le nto abanye bayithandela ukuphanda bathi ibaphantisa kakhulu yabo le nto akakwazi akavile lapha ekuphanteni yabo ngisho abe kuthiwa ukhathele kangakanani awubesunezi nje phezu wafaka le nto egazini awufana nothi uyayitshaja
one way ngaze kube leyo ndaba ubhizi up and down. Ngiyacabanga mhlawumbe lezi zinto eziyizikhuthazi eziphuzwayo ezithengwa komakhemisi zinayo la ile nginyana phakathi. Ayi ngingeke ngazo la oma immune booster laba abantu bani. Ngiyakutshela zinazo lezi zinto phakathi lezi. Mina khona enye into mina bengisebenzisa enye into engeke ngiyibize ngegama la ngiyithenga ifocus ebengiba nayo mangiyisebenzisile nendlela engiba hyper ngayo. Sithi manje ngizwa lezi zinto lezi ngithi hayi no man ngiyangisayifuni kwayona le. Odokotela bakhona thakathaka phakathi. Ngeke bengasi kancane. Ngeke basitshelwa. Ukuthi mase kuwesi mhlawumbe sebekufake mhlawumbe nina ne-overdose ngoba nisuke nisebenzisa. Thina odokotela bayasikalela. Mhlawumbe thina esisebenzisayo sisebenzisa njengoba iyona phiyo. Hayibona lento le bona bayithathe bayimixe nezinye izinto. Yeah, kuyikhalma ukuthi nje sisebenzisa iyona stress. Ngoba ngisho imethadone lephuzwayo for ilokhuzana i-detox wathi ungena wabo kuye clean arrest yonke nayi heroin njengoba sibhema yona i-heroin futhi ngizwabo ayikho enye into eqeda i-arrest ngaphandle kwe-heroin. Ngisho ungaphuza utshwala, ngisho ungabhema insango, ngisho ungabhema yona i-crystal, ngisho ungenzani ayikho into eqeda i-arrest. And in fact izinto esengenza ngiyenze manje uyabona mangithenga into eyisikhuthaze mhlawumbe kanje maye ukuthi lapha I'm feeling down ngifuna into ezongenza ngibe hype. Sengiyayifunda manje ngicheck ukuthi ayikho inani lento le. Siyazi kunabantu abangasakwazi ukuphila ngaphandle energy drinks or boost or play yobani inkinga njalo nayo le kodwa bona bazi ababoni kwamanje le nto showcase khona into ekhona ilokhuzana i-caffeine addictive. I-caffeine addictive esune nje uloku isebenzisa njalo uzohlezi khona nje abantu basekuseni umuntu emesuke ukuvuka nje uvuka esitolo uyothenga i-loose njalo mase ubale nje imali asayi-waste kulezo zinto every day hayibo which is totally wrong. Kanti lando uphuzo kwesikhashana nje bona umuntu ayiphuze ka4 ngosuku makwazizwa nje ngani uphuza leyo hayibo kodwa ke bese ngeke ngibablame ngoba nathi siyayibhemela ngokwethu nathi mesizizwa ngathi siyayibhemela ayibona into leyo tshela phela. So bafo izolo ngikuphazamise. Okay, by the way abantu abaqala ngale episode ukubuka this is part 2 khona part 1 so mawuqake kufica sesikhuluma ezinye izinto ubuyele emumva uyoqala phansi la siqale khona bafo izolo sigcine ukukhuluma ngobuhlungu nosizi lokuhlangana nomuntu owawufunda naye eyitshela ukuthi impilo yakho mhlawumbe usamhwe uyaphanta uyazama kodwa ahlangane nawe emgaqweni uthi usuwalala emgaqweni usuwaba yiphara usuwadla emqonyeni usuwalala ko plastic. Ubuhlungu uthi noma ngabe usuwekunikile imali kodwa mawusuwedwa kufike kushaya ngenye indlela. Kabuhlungu kabi mfethu ngoba manje yabona engisathu ukucabanga sihleli naye emaklasini mfethu sibhala nayo ama-exam usizana kanjani enephupho lakhe nami nginelami kanjalo ngithi ayibona lento mfethu esuneze mfethu naye engibona mfethu ukuthi hayibo manje wena lo ngithi mina mfethu athi hayibo mfethu yazi kwayena kuyamthusa amsho futhi ngisho ngahamba mfethu enza into azenzami esuneze mhlambe ehlala phansi mfethu naye mfethu kuyamudla njengoba nami kusuke ngisho wayibona lento amsho mase sihleli phansi asho ukuthi hayibo afuthi mhlawumbe uchazela mhlawumbe uma wakhe nombathi hayibo mhlawumbe uthatha usana nesithombe sasesikoleni mhlawumbe sihleli kubo asiyazi lo mfana lo sibani ngihlangane naye eThekwini hayibo nkosana usehipara kanje yazi kwayena lo nto ayimphathi kahle amsho ngoba nami njengoba isuke ngangiphathi kahle kwabanye futhi asiveli siyabacashela ngoba siyazi ukuthi hayibo lo mfethu ungazi ngikanje mase sekubona kanje ngcona ngangibone as all noma mhlawumbe azi noma ezwe ukuthi usibani sewahlala eThekwini sowabe pha ngcona azi angangiboni angithi kubuhlungu ngempela but serious but akukho mnandi wabona kona yasiyabajabulela but usuzamile usupantile wara kodwa kuwena yourself yasho kusala ukudla ngaphakathi ukuthi yazobheka kube nami nje mfethu angibambezelanga yonke lento le ngabe ngiphambili nami manje ngempilo namhlanje angithi uyabona lento le yabo ngisho usuhleli phansi uyisebenzisa lo mali soyibhema uyabatshela bafethu ukuthi yazi ngihlangene bese bangifunda naye kanje
so kuthiwa ubangize usehamba ngemoto kanje wena uxoxe ngathi nje into emnandi kodwa yazi manje usuhleli wedwa phansi ufusa kodwa Nkosi yami sibani usenemoto usenani omunye siyambona ushadile first ugrand awuthengangawe o27 years 28 years ayibona gijima ngegol 7 gijima ngani ngithi uyabona noma ingakabi mhlambe nawo lo muzi lo mhlambe nawo futhi kodwa ngibona ukuthi impilo yakhe iyaphambili first yabo abanye silezi sinako babona ngisho nala emares ubone ukuthi ufundela into yaphambili umuntu akahleli ngizobo konke namantombazana ngizwa amantombazana esikhathi esiningi kayi angivamisile ngiyakona ngiqamba amanye and uthi mfethu awuhlezi kuyi top 10 esikoleni hayibo buka nje thaba abantu abashiya ngegebe elide abanye bayazi bese ukuthi mina njengoba ngisho ukuthi abanye angikubona ngoba bayazi ukuthi bengumuntu onjani ngisho einganeni yabona into le amantombazane bayazi mina bengikhombisa namanje abantu abahlakaniphile ngoba lento ngoba bengifunda khona eMandiyeni vela bo Phoenix ngikhompyutha nawo aMandiyeni ngihlezi ngiphakathi nawo kanje angizwa lento le so nje nawo mebe ngibona nginje futhi sengiyiphala nje sengihlala emgaqweni kuyabathusa lokho ukuthi awona bese uyadu right kanje uphila impilo right kanje uma wakhe kuthanda kanje uhlezi usesikoleni kanje ngisho ukuthi isha bebona ifuture kona sishapho manje kodwa ngibuye ngisho ukuthi nani indawo mina ngibuye yabo mina ngisho ukuthi ngiblame indawo engikhulele kuyona kahle futhi yabo nje lapha ngasekhaya nje bese ka best namanje ngisasho isikhoko ayona right ayona nje okay bafo uke wabalula ukuhlala wedwa umama esemsebenzini usujoyine abangani ababhedayo lokho uma ucabanga yini ongayisho kubazali mhlawumbe ukunqanda isimo leso wena uma wakhe ayithole sengaphansi kwaso uhambile uyophantela wena ususala wedwa ekhaya usuthola ithuba labangani ababhedayo leso simo singanqandwa kanjani phakathi komzali nengane yabona engingakusho mina kumzali ukuthi angathandi ukushiya ingane kakhulukazi kodwa ngisho ngabe intombazane ngisho ngabe umfana kakhulukazi kodwa ezabafana yabona aqala bheke igengazwana naye uqala before ahleze ishiya yodingana endlini ukuthi yena okay fam yemsebenzini yabona kodwa akazi ukuthi inkinga ingane izosala yenzeni inkinga ngithiwa mina umama wayeza atshela omakhelwane yabona into le omakhelwane engihlala phakathi nabo ukuthi abangibheke ukuthi ngenzani ngizwa ngangisengazi ukuthi mina if ngifuna ukufaka abangani bami kumele ngiqhamuke ngala ukuthi uma akabana ngaboni ubana ngabona ngizabona nabo omakhelwane bayabo usizo through this ukuthi bamtshele futhi na ukuthi hayibo musu kufaka abangani bakho la endlini noma wakho utheni ukuthi akayifuni lento ngizwa musu kuphendula umuzwa wakhe nisheke naso uma uyingane ukuzolalela noma uzokwenza phela vele back doors kodwa each and everything ufuna ukwenza kuzomela uyifihla ngizabona lento leyo so mina ngasho ukuthi nje kubazali abacele nabo omakhelwane phezulu yabo ngoba yena usuke ngekhakaza ngithi usuke semsebenzi ngeke angaye emsebenzini tru ukuthi ufuna ukuhlala gadi ingane ukuthi yenzani angizayezwa lona nabo kumele phantele yona futhi ngithi ngisifuthi vele kuphela ngenyanga uzofuna uphaqa futhi ekugcineni uzofuna ukuthi lokho uzana akuthengela amateko uzoyithatha khokhelwe ikolo uzoyithatha meludli ehleli la egadane nawo ngithi yabo mina nje ngifuna uqama ngangikwenza lokho engikwenza kodwa manje ngangijokhe ngokuthi nje ngiyaclean ekhaya ngiwashisa itshe ekhaya ngiyapheka ekhaya athuke futhi nayo ukuthi thiwa kade kugcwele abangani la siyafika endlini ukuclean ngazo akaze kube khona umuntu angizwe yabo lonto noma bemtshela omakhelwane ukuthi khona into engizenza kodwa mase mhlambe uzolindela semengena endlini ubheke phezulu ungcolile mhlawumbe kunuka insango noma kunuka athi afike endlini ukuclean ngazo akaze kube khona umuntu ngizabo nabo omakhelwane futhi bayabusiza into kanjalo emazi ukuthi uyi-single parent ehlala nengane noma ney'ngane eziwu-2 yabo lonto akekho yena uhleze engekho endlini ngoba iy'ngane ngeke yigadane futhi zowu-2 lezo kumbhekeleni nalephi umbhekeleni yabo lonto angabe ukuthi futhi uzofuna ukuthi uzolokhu uzoyishaya noma uzozenza kuba izokwenza more ngizabo mina ngikhule ngishaya kodwa bengazi sememe eqeda ukungishaya ngathi ngiravetane ngikuexcel lo ngihambe ngiyobhema kakhulu yebo yabo ukuqeda lento lo usikade ngishaya ngisuke ngihambe ngize ngibuye vele nginokhiye wami ngibuye ngo11 ebusuku eselele ngene ngilala ngizabona ukuthi akusasiyona ke impilo ke le kanti umzali mezokwazi ukuhlala phansi nengane akhulume nayo nje kahle bese ngizaba kuthi ku1 2 3 1 2 3
angisawo mhlawumbe ingane inga-understand from there vele kayikho ingane awucabangi ngixolisa ukuphazamisa awucabangi ukuthi abazali kakhulukazi thina ndle emnyama bayadinga ukuthi kube namaklasi nje abazobanjiswa wona ukukhulisa ingane indlela yokukhulisa ingane in as much as indlela abasikhulise ngayo kudala ayifani neyamanje mina ngikhule ngishawa kusizile lokho khona okhule ngashawa akumsizanga lokho khona okhule eshawa akumsizanga lokho khona okhule ngashawa kwamsiza lokho manje igcina imanual yokukhulisa umntwana igcina singenayo ukuthi na indlela cha kahle emntwaneni kahle ungamkhulisa ngendlela omkhulisa ngayo inkinga abangani mfethu yabo inkinga iba sekuthini nabangani ukuthi ukhula nabangani abanjani yabo usangafika afike emekhula khule nabangani aba-right mase seqale sengene ema-high school ayibona ukuthi usehlakaniphe kakhulu sesilele egengele ayingeka engazi ukuthi yenza kancane yona afuna ukungenela kulenye igenge yabona-ke futhi ingane iyabonakala lapho masiqala seyibona seyiphuma esandleni ithi ikhuluma nayo from then-ke angithi wabo ungafuni lokuthi uzoyishaya noma uzoyenzani ngoba izozwana nabo kakhulu wabona noma ngeke vele uzuyibambe uyivimba ukuthi hayi wakwenza ukuthi uyishaya wenzani ngeke ukusize lokho yabo ngcono ukhulume nayo bayezwa loo nto leyo mfethu uhlale nayo phansi kahle uxoxe nayo ingane njengoba nje kuyingane yakho vele angithi wabo loo nto leyo mfethu nanokuthini mfethu yazi ngibona nenye into lapha ngoba sikhuluma kungenzeka umzali wena akukhulise kahle bese kuthi umzali wami angangikhulisi kahle understand leyo nto leyo wena bese kuzwana nami ingane iba nesikhathi esiningi nabangani then umzali ngicabanga ukuthi lento imoshakala lapho ngempela vele imoshakala kubangani ngoba vele naye umzali usukazi ukuthi yabona njengoba sikusezwana nobani umuzwa ngisho endlini futhi ngisho ekuthethisa inkinga yakhe ngoba usuhamba nobani angithi inkinga yakhe ngoba waye kuhamba nobani usuhamba nobani okungenzeka ukuthi kuyadinga ukuthi umzali kumele abe umngane no angithi uyayibona ingane ngoba zingabangani ahlangane nomzali wengane leyo umngane nengane yakhe kukhulunywa ilanguage eyodwa ukukhulisa lezi ingane mhlambe nalokho kungasiza engalo efike eshunyalezwe elinye ivangeli lo apha lo ushunyalezwe elinye ivangeli ngoba lo mase sesendlini uyamthethisa ukuthi uhamba nalo ngoba uyazi ukuthi lo ukhula kanjani futhi uyambona ukuthi engathi unobukhotheni inyana noma ukhula lapho sikhotheni wena ingane yakhe isizwana nayo obvious ngeke ukuthande lokho nawe ngithi wabo ngisho kuyingane nami bengihlezi ngithethiswa ngalokho so hayi ngeke usuhamba nobani ngoba usuhamba nobani ngithi ngiyabheka kuthiwa hayi ngeke ijuba ndize nayipero kanjalo hayibo le nto le kunjalo nje yabona nale solution ndoqhamuka nayo mhlambe ingangconywana futhi ngempela ngoba ukukhulunywa ilanguage eyodwa ukuthi nawo umthetho onikwa lapha manje ukuthi bayashawa ngapha uthi yakwamngane akhe yashinduka ukuthi ungena ngo9 mina benginesikhathi sokungena ekhaya isikhathi sokungena beku7 o'clock manje nje kwaqala indaba nani mele ngibe sengisendlini otherwise induku ezoqhuma lapho kufuneka lokho even nomngane wakho naye mele bese sendlini ukhulunywa ilanguage eyodwa yabo thina ngisho sasibhema insango sesiqala sibhema insango nginayo iphone but 7 ngikhali alarm mengithi mengiphendula go home hambe ekhaya ngiyakubonga uNkulunkulu ma ene alarm ngisho ngikuphi ngisho kwamanye ama-area ngasekhaya ngizosuka lapho ngehle ngezansi ngoba ngiyazi ukuthi make nje ngafika indaba seyiphile ekhaya isibhaxi ngisithola futhi hayi futhi esincane ngiyabona nto ngizosithola ngangenza sure nje ukuthi nje isikhathi ngiyasigcina ngaphandle-ke mengekho mhlawumbe engingenile ebusuku ngithola kanjalo ukuthi bafo bakhala ukuthi ama-voice enonke ayafana nenhlala emgaqweni onke ama-voice ena ayafana lani bakhuluma ngokufana yenziwa yini loo nto sho sisibhemayo ngoba kahle ngoba sonke sisibhema esisodwa isikhathi esiningi mhlawumbe yona into affective voice mhlawumbe yona into elokuze voice ngoba ngampela futhi umuntu uthatha ubheki sisabaqinisile wabo ngoba as nje phethe umuntu make nje phethe wabhema indlela kade ekhuluma ngayo engabhemeli ayifani makwabhema isizoshintsha ayibona kodwa yena esofa uzombona uright abo ukhuluma nje kahle nje wonke umuntu hayi akabhema yabo ngicathi yona bese lokhuzana bese isidakamizwa lezi sisebenzisa bese affective voice bese I'm not sure kodwa ngiyacabangela nami mfethu
Okay, yazi eminye imibuzo ngizoyeqa ngoba usuvela wayiphendula ngenkulumo. Nakho unye ngizokubuza izolo ukhulume ngokuthi nintshontsha la nidayise khona futhi la emphakathini kugcine manje umuntu olahlekelwe eseze uthi hayi bakhona obana bebehamba bedayisa. Yini ebangaleyo nto leyo ukuthi untshontshe khona la nidayise khona futhi la emphakathini? Into edala lokho ukuthi sisuke sifuna imali esheshayo. Kakhulukazi solo sizokhuluma naye professor Amela eceleni athi mfethu yawazi ukuhlanganisela iradio lapho futhi yabo uyazi vele nje ubekhuluma nami umuntu under idakamizwa obvious le nto is either ngizoyenza ayizwa le nto le obvious bese uyazi ukuthi lokho noma ngeke ngikwenze same time kodwa ekhanda lesikhathi uhlezi ukhona kumina ukuthi as soon as ngithola into ukuthi noma ngibona umuntu odayisa into ukuthi ngimthatha ngimisa professor ngoba uyena umuntu oyidingayo le ozoyikhokhela futhi angithela obviously ke emva kalokho ngeke ngize ngithatha into ngishonele ngibe ngazi kahle ukuthi ukhona uprofessor la emva kwendlu uzoyithatha leyo nto angithela leyo kanti ke uthola ukuthi into eyinkinga yini ile nto angisho ukuthi nihambe nidayisela wonke umuntu mina ngayishiya iradio la kwena ngishiya iTV lapha imicrowave kwansothi ngizoyishiyela umuntu oronke ngisho mengisho iqala inkinga uthola ukuthi kuzobuzakala ukuthi yazi futhi kakhulukazi yabona nje thina njengoba sinama comedy laphana i-structure yonke lento umuntu uzohamba e-structure ngqongqoza abike ukuthi sengigqekezelwe ngathathela ukuthi nokuthi ukhandwa ama-meeting ke khona la ngasekhaya manje sekuzokubona okade bonakele ukuthi kade bedayisa into ukuthi kanjani usuke kanjalo ukushisa ngizawo sekatholakala ukuthi hayibo kanti laba kanti bantshontshelelo phela sina mesiphiwa ngesisho ukuthi sintshontshe ngala lezi zinto so fese siphuma le siphuma ukuthi hayi lento iqhukhuleka iphuma le emhlanga noma iphuma apha siqamba manga sifuna phela ukuthi akekho umuntu ongathatha into azi kahle ukuthi amakhelwane akekho kwayimina lento ngeke ngiyivume ngazi kathi sasizolanda hayi bonke ngivume lento kwayimina myself kodwa mesifika kuwena sofika ngazo nje into entshontsholele sibesazi kahle ukuthi siyithathele ubhuti bani lapha simqhekezele ngekho sabo samthathela sabuye sayinikeza wena ngizabona nje basuke silapha futhi emalokishini sibheke zonke lezi zinto ekanjani sawu nangephuma yabona into bese wesihamba nje simile hayi ngoba mhlawumbe suke siyimele nisangene sibheke yonke into ekanjalo ngithi nangephuma yabona nangu semsebenzini uqashile vele lapha uhlala yedwa awungena ebusuku hayi siyasha ngizo sometimes siyagoqa siyangena siyathatha sihamba yabona ekseni sesidayisele sesihlala sesibhemela siyabona nto so nje mfethu yabo ukudayisa la khona la komakhelwane ngoba sifuna imali esheshayo manje siyazi ukuthi ukushona le kude nezinto siqalekile futhi okokuqala sinama arrosters ngithi wenda boqukula izinto ushone le ukuthi ngaze ubonakala ukuthi hayi sibabonile beyiphethe hayi manje mfethu bafoma ucabanga ama-comedy nama-forum asebenza ngendlela e-right ukuthi adile nosinawana adile namaphara adile nababhemayo esikhundleni sokudila nabadayisayo kuthini kuwena kulokho? Hayi mina ngingasho mina ukuthi mfethu umuntu obhemayo mfethu akanankinga mfethu yabo umuntu obhemayo mfethu akanankinga for ukuthi yena leyo nto uyayisebenzisa mfethu ayizwa leyo nto leyo ngoba ukuthanda kwakhe impilo yakhe angithi yabo umuntu oyidayisayo mfethu mhlawumbe ongasho ukuthi wena mfethu yena umuntu ongaba nenkinga naye mfethu yabo lo nto le mangase niqale kubo ukuthi uqedwa bona laba abadayisayo mina ngizoyithatha phike lo nto mina ngiyiphe imali yabo akusizi ukuthi wena usufuna ukuvala mina ngibe ngiyibhema lo kodwa ekhona oyidayisayo izophela kanjani hayibo ngeke ukwazi ukuphela leyo nto leyo ubone ufuna ukushaya mina noma ufuna ukubulala mina engibhemayo qala uvale yena lo dayisayo uqala ukuze mina engibhemayo ngekwazi ukuyithola ngoba manje abantu bakhalela ama-microwave bakhalela ama-TV bakhalela ama-fridge kunesizwe esifayo kunomama ofelwa ingane ngoba phela njengamanje usemgaqweni uma wakhe engasenangane ingane ihlele emgaqweni usho ukuthi wena bathi kubona ngenhliziyo yabo noma ngengqondo yabo kuncane lokho kunomuntu ontshontsha i-microwave yayibona le nto leyo manje ukuthi kahle kahle umuntu kahle kahle obulala isizwe lo dayisayo
ngoba ukuba akafika ngizoyidayisa lento ngabe nama ngiyibheke yena umuntu udinga ugaxa induku nje umuntu oqala bese meqale kuvalwe yena qala ngoba ngisho amaphoyisa emefika afika athi athatha nini aba-NB man afuna lo dayisayo ngizwa ngizwa thathwe yena qala kuboshwa yena qala ngizwa kodwa ngoba khohlakelwe kabuyi uyazi la kunjani-ke yabo lento uyakwazi-ke nawe ukuthi imali yona into ehamba phambili bayazi ukuthi labantu abadayisa abanayo imali ukuthi yabo lento imali nje into ehlezi ikhona ngoba ngisho kwayikhona ey'nkantolo baphuma ngamabhele imali engakabayazi ngisho ngathi inkantolo 20,000 ibhele uzokhipha manje imali into ehlezi ikhona aphinde aqhubeke abulalisizo ngithi yabo into nje into yokuthathwa nje le ibuyiselwe ngakubo le engathi bakhona ihambe ishayiwe futhi hayi ihambe kahle thatha ibuyisele le shoniswe le ngakubuthi yaphelelaphi ngempela lento ye-immigration beqoqa lento lihambe yoshoniswa le ngempela yazi kukhona omunye umjida ophuma ngaphandle owumlandeli we-channel yami uyayibuka wangikhalela ukuthi impela laba benza into ebhedayo bahambe babuyiselwe ekhaya ngoba akusithina sonke esifikile la esize ngenhloso eyi-one hayi bonke vele akubona bonke kodwa lo otholakala necala kumele akhishwe la ngoba khona abasebenzayo and futhi-ke nabo laba abathenga izinto kuthina laba abangaphandle yabo lento le nabo futhi nabo sothi ngoba manje uzothi ufuna i-iPhone bani ngiyithathe ngihambe ngiyise kuyena afika ngikhokhele nabo futhi ba-wrong ngoba ibona abathuma abantu yabo lento ukuthi hhayi ngifuna ifoni ukuthi hamba obambe ingane yesikole ifoni ibiyisebenzisa ibifunda ngayo ingane yesikole ifoni yabo mina khona nje engangifunda nayo yabo lento yafika yakhala la yathi ilahlekelwe i-iPhone icisha ngazi-ke ngala Park Street wara ayibona lento le ibanjwa ama-parfone ikhala nje ngento yodwa ukuthi kuneyile kuzana zesikole phakathi yabo isakhokhelwa le phone futhi ngokunjalo ngazi iPhone bani amafoni abizayo yabo lento asho wangichazela ukuthi nje ukuthi inkinga yalokho inkinga ilezi zinto zesikole egcwele phakathi ifunda andithi uthini noma kuphi ikhala nje ngalokho kusiya kwefoni-ke kayisanendaba izinto zesikole phakathi shuthi manje ngizwa manje selahlekelwe still kusabulawa isizwe nalapho manje ulahlekelwa imfundo lona manje selahlekelwe imfundo mase kumele qala phansi ngisho ayithole enye ifoni akusezukuba nalento uzokhava kanjani zonke lezi zinto zithola mhlawumbe kwenzeka lo nto uyafunda mhlawumbe usezobhala kwazi bani ufike thina siyithathe sihambe nayo yini thungela abantu bangaphandle usuyayifuna lo foni bafu ukwakhala ngokuthi ukuthi uma ukuthi umuntu obhemayo ukuthi uhlele ekhaya uthi wenza amacala vele ubone sekungena abantu neyicapha ukuthini kuwe manje ushawa phambi kwama wakho ekubeni kuyena kade kukhuza ola lo ngwene yamcashela ushoshoba nabangani bakho uyangena mayisezobuya bayahamba uyaxina njengamanje uvana nomuntu ovuna kutshalile manje kufika abantu bazokushaya phambi kwama wakho ke manje kuthini kuwena yabona nje mina mfethu engingakusho kokunye mfethu ngathini mfethu usuke yabo nje usuke uhlele endlini usuke wazi phela ngithi wabo ukuthi njengoba ngithathe ifoni enganeni kabani mhlawumbe uthathe ifoni kangane yamakhelwane ngithi wabo mhlawumbe wathi idlala ngayo la egcekeni bathi ukuthi hey balahleli uyithathe uhambe nayo uyazi ukuthi leyo ngane yakwazi izosho ukuthi umfana kabani ngithi wabo lo wena uthathe ngokuthi hayi ngoba vele yabo lo nto awuma ukhona ngithi yabo lo uthi uhlele endlini ngokuthi noma bengaqhamuka vele uma ukhona akutshela uyitshela ukuthi babili kathathu yabona-ke abantu abadane kuthiwa nje mawakhe sisuke eceleni buyela ngala bakuthathe bakubulale ngeni kukabuhlungu mfethu manje usukhala wema ngisiza uthola ukuthi alokhu usiza azolenza usiza ngalenza ukuthi afonele amaphoyisa mhlawumbe ukuthi kanjani abize bona-ko omakhelwane labo wabona into yokuthi hayi bo aningilekele nabo phela befuna ukubulala ingane ngizabo kubuhlungu ngempela and futhi manje uthole sebehambile usuhleli uma wakho la useloku ekutshela ngithiwa bona ukuthi ngakutshela kanjani uthi asikwayena useyakhala ngizabo kubuhlungu akukho mnandi ukuthi useyakhala futhi uyangibona izinto ahleze kuza kuzona kodwa ngokuthi la ekhanda lokhu kudlala lento edlala mfethu lesidakamizwa sibhema nalabangane lokuhamba nayo uzoshaya ngathi uyalalela vele okwesikhatshana ngoba usuke usenkingeni ngithi ukuhambeni kusasa futhi lokho kusasa uzovuka usu-right uhambe esikoleni uyabuya uqala phansi ngizabo mase phinde yakutshela futhi ukuthi kungabe mase kwenzekala ukuthi uphinde futhi usosufuna usizo lami
ngoba vele ukuhamba kwesikhathi uzophinde futhi ungena abantu ngongalaleli ngizokuzwa ukuthi hayi bangene futhi mengangena ngabona ngena amaphoyisa khona abantu abangayidonsile ukubizela amaphoyisa kubopha angizabona lento uzuyangqonqoba bonke uthi uyithetha abantu amaphoyisa uthi uyavula wow ozala uthi manje mina ngethiwe ukhuluma phambili fakwe evenini phambili kwamzali loyo kuthiwa woza mama wakhe ngena naye ingene sonele usiyafika hawu kanti lo sisi lo ngibopha ngejumpile sekuphela kanjalo usiza ukuhlampe ngokuthi khona umzali mhlawumbe udedeleke kodwa nje ibhlungu le nto ngempela serious ngoba masubuya futhi uma ukhala ngisho inyembezi bese iphume inyembezi ngempela kwaye nawe yazi uzusho ukuthi kodwa nkosami kodwa-ke phela ngokuthi pheze singaphansi kwalesidakamizwa sikusona njengoba ngisho ukuthi nje pheze ngishilo ngaseqaleni ukuthi akulula ukuthi umuntu abedane avuke ekuseni athi lento useyiyekile wathi umbhobho ubhontshisi noprofessor kuzovele kuvuke ekuseni kuthiwa ngizawudla wathi ubona ubhontshisi hayi ngifetana nje uvuke ekuseni uthi ngiphethe sengiyekile kunzima okay uthena nithema niqala ukuganga bese nisebenzisa ama-uniform ubani wafika neplan ukuthi nisebenzise i-uniform njengey'ngane zesikole hayi thina nje ngokwethu sathi meseqa esikoleni sithi hayi azini bethi asikhumule uthi hayi kuphela ukuze ungeke uzobona sifunda vele mesoqhamuka siba 4 professor sigqoka uniform usiphethe obhaka ubani ozobona ukuthi sibambe inkonzo cha wena-ke yourself ungabona iy'ngane zesikole uzoqhamuka lapha ey'nekusasa sizohlangana nje kanje ngendlela masususuphambi kwazi qapha imess uyathi ukuthi hey bo futhi ubone serious ngempela sidala ngithi wabona sasenzela ngisho namaphoyisa ngithi wabona angaloke lokho efuna ukubona asikhuthaza ufuna usikhuthuza ingane yesikole yazi amaphoyisa ehlangana ngithi mase uqhamuka nje siba 4 sihambela siyingane zesikole ngeke azasinaka asodlula kanti thina abagana oshaka kanti oshaka ngiyasasenzela ukuthi ngisho nomphakathi futhi ungaloku lo ubone into eziningi ukuthi senzani ngoba ePhoenix la besifunda khona mina la besifunda khona odaki nje menzo qhamuka niba 4 5 niswenkile nama suspects nje kuyaziwa nje ngizwa ukuthi isayila nizoganga noma khona ukuthi ubusingilile nizobenza njengoba nabafana nje kanje yabo ngempela sazi kahle nje azizama ukukhava ngithi wasebenzisa i-uniform noma siba ukhumulo othi hayi baseyikoleni esifunda kuzona ukuze ungeke ubone sifunda siphendule obhaka sibabhekise ngaphansi ukuze ungeke ubone ukuthi nombhaka weNike noma ubhaka wani kade kuphethe ngithi wabuya sisuku sibafihle kanjalo sikwazi kanjalo ukuthi sikubambe inkunzi ngithi ukubuza ukuthi hayi bebegqoka i-uniform yesikole mase sibikile sesiphuma ingane uzosoba esenibhuza la uzothobani basonke sigqoka ama-uniform esikole uzothobani sikwazi ukuphunyuka kanjalo besiphunyuka futhi ngayo serious noma amaphoyisa esibamba kule nto esenza mhlawumbe sifica siyibhemela siphunyuka ngayo iy'nkomo futhi ngesibabophe labo bafundi besikole laba sobenzayo kanti nigaxele ngey'mpama siphele kanjalo sihambele kanti abazi ukuthi le uniform esisebenzisayo ingoba nje sekuyihawu manje sekuyihawu lokufunda so akaze kwashona umuntu mhlawumbe eniyoganga efika sale enkundleni nje empilweni yakho yonke ngoba ungaka awukazi noma waba nomngane owathiwa kwasale ashona ukudubuleka khona seke badubuleka khona baseke baboshwa abanye basala bashawa kodwa oseke washona hayi angazi ngiqamba mangaphezulu khona nje abake ba e-morning side ejaldini duthulwa ama-security shala emlenze wajike futhi wathathwe thina samisa sibhedlela sathatha lezo zinto lesami sodayisa ezinye ngoba thina esahamba phambili saphumelela nazo izinto yabo loo nto wafika waqhamuka nomunye umjida bemfaka emgqomeni bemphusha yabo loo nto uyazi ukuthi bamcashisa phela ama-security asamfuna sabo wafuna ukumbopha angizabo loo nto bamcashisa bamletha kuthina samhlalisa la samsodayisa izinto ezimbalwa sabuye samsengela into yokubhema samfaka ephaketheni sambiza i-ambulance yabo sacela abanye abafethu basifonele i-ambulance bayifonela yafika yamthatha bahamba kanjalo kodwa futhi lapho-ke kudependa ukuthi uhamba nabangani abanjani kuyenzeka usale bengakusiza ingalo ukuthi babaleke kanjani bakushiye dumula ukuthi ufile noma uyashaya uyabulawa abanye bahambe kanjalo bakushiye abanye abangani babuya bezokuthatha ngoba thina sabunile yena nje lapho ethi wasizwa yithi ukhona umngane emgaqweni akekho emgaqweni ngeke uzwe umngane wakho lo muntu enifitana naye idakamizwa
akwazi ukuthi ungathi umngane umuntu ophila naye nje njengoba nisuke nila ngoba ngeke uzuphile wedwa umuntu ngoba lo muntu nje akakwazi ukuphila yedwa bese nathi ngokuthi khona abafica la sofike siphile nabo laba bazofike basifice bazophila baphile nathi manje mawucabanga isimo saka Bester singalungiswa kanjani uzukhala uthi kusegomora mawucabanga wena ubuka nje singalungisa kanjani lesasimo basho ukuthi baningi abantu abasazophuma khona beze emgaqweni ezidakamezweni lapha khaya labo abonje lapha ngasekhaya into oqala nje kumele nje kuqale nje bese kuvalwe nje le ndaba yebhamu nje kuqala nje bese kuqala ukuthi kanjani kodwa bona bazobona bese ukuthi bayivala kanjani bese indaba yabonje ngasekhaya ibhamu ziphathiswa kwamafoni kanje nje banwaphethe okokuqala abolo izona futhi litsona lezo ibhamu futhi ezenza ukuthi bona bagange ngazo futhi ekugcineni lezo bayithole se iphela imali futhi ke empesi yona into egcina isidawu ungazi ukuthi uzoyenzani kakhulukazi le ntsha ngasekhaya ingakho igcina isingena kulezi idakamizwe abayibhemayo amathik amarock amawonga angizwe yabona ukuthi ke ibhamu bazayithola kanjani angazi mfethu angazi ngoba nami ngidlalela emgaqweni bazobona bona ukuthi kodwa nje phela leya ndawo leya no ungathini nje manje kumfana omncane ka Baxter sakhulayo ubona le episode yazi akenze njani akasuke lapha ngasekhaya ahamba odlalela kubo kagogo wakhe noma ahamba ohlala kuphi hayi one ka Baxter asuke nje ahamba oqhubeka nesikole mhlawumbe kubo ka anti wakhe kuphi afunda azaqeda abe mdala usengabuya ke sesebenze sezobavakashela yakulungile abona ngalapha angaphuma futhi kahle kahle abazali omele benze lonto basusa ingane zabo abo nje meme ukuthi uyazi ukuthi uthole ingane ka Best ayithathe ayihambise mhlawumbe kagogo emafarm endoda noma ekuphi iyohlala khona ifunde izibe ndala ibuye ngoba isisebenza bona mase sibuye sisebenza angishona ukuthi nengqondo yobusisuze kuphela obvious bese izobe isindala bese isikwazi ukuthi 1 2 3 wrong awu isikwazi ukuzenzela izinto vele izobe isisebenza kodwa ingane ezokhula ngaphansi kwalesa simo lesasa saleyampilo lapha izogcina isinje ngathi nje kanje serious ingane nje zalapha kumele isuke nje lapha kule area noma mabazi bengayishiya khona kodwa nje kukancane ingane lapha ukuthi imizo hlala khona ifunde khona iphumelele empilweni banabo matric abantu balaba banayo kodwa impilo abayiphilayo ungaphika ngempela noma besebenza basebenza imisebenzi nje le kuyahlanganiswa general nje mfethu uyakhona khona la eduze nje phezulu yabo lonto ezitolo oShoprite oSpar amajoho lawa khona ngisawuyini impilo yakhona vele yabo lo impilo yakhona bayithanda futhi nezinto ezibiza abenjalo manje ukwabalula ukuthi makuqhamuka umuntu omaziyo sometimes uma umbone eqala umuntu awufunda naye uyamcashela awucabange lokuthi mhlawumbe ngelinye ilanga ungacashela umuntu ongaba usiza empilweni yakho ukukhipha kule nkinga okuyona awukazwa kubuka ngalelo hayi angaze bese ngikubuye ngalelo so ngoba ngiyitshela ukuthi mina ekusizakale kwami kumele eqala ukuthi kusuke mina eqala yabona omunye umuntu kuzalekelele kumele eqale akekho umuntu ongazi ukuthi mhlawumbe uzofuna ukungisiza mina ngisho ungafika kanje uzongisiza mina mengayimisela ungakwenza konke uspenda amamiliyoni akho angithi yabona into waspenda uzoqeda uthola ukuthi mina ngiyimisela ngaleyo nto ngithi ngiyakubuka nje ngiyakwenza ngoba ngithi ngijabulisa wena kodwa mina myself ngiyazi ukuthi hayibo udlala ngesikhathi kodwa mekusukuma mina kuqala ngithi mfethu ku1 no 2 no 3 no 4 sengikhathele manje kanje nawe futhi ukuzulekelelo na uzobona uyazi ngempela le ndoda iyabhatana siyazama othi nami ngifaka isandla la ngikwazi ukusifaka khona kahle kahle umuntu akakhishwe edakamizweni uyalekelelwa mayesefuna ukuphuma hayi ukuthi uyamkhipha no uyena oyikhiphayo mase ninalekelela ukuthi aphume khona ukuthi uyalicela ningidonsa lo mgodi engikuwona angithi yabo lo nto uyazama ukugcina ukuthi aphume nimdonse nimlekelela aphume hayi ukuthi nanithi nizoyikhiphela nini uzobuyela yabo lo nto uzobuyela ngiyakutshela manje ungathini ngima wakho mfowethu usesigoqo ungathini ngima wakho usesigoqo uma wami ya uzoyibona la ile uzoyibona akuningi bese ngakusho ngapha yabo nje ngoba usungibuza wona bengawulindele no uzoyibona la ile uzoyibona futhi uzongifonela ngiyakutshela uzoyibona futhi uzongifonela serious ngiyakutshela
Angcono bekunokuthi uyafona bese ngeke. Hayi bese hayi. Awufuni ukukhuluma lutho ngwakho mfowethu. Hayi bese. Akukho bese ngakusho kuma bese. Uma wakho ikhona nenye ingane nayo ngaphandle kwakho? Hayi khona bese engilamayo bese ngemuva. Ungafuna ukuthini kuyena? Biyona. Yeah. Generazo. Hayi ngoba vele bese ayihlali ngasekhaya bese hayi. Kangalapho futhi ngikhululekile yabo. Ngikhululekile ngoba wayithatha uma wayihamba. Mhlawumbe wabona kumina ukuthi hey, njengoba wasikekhule kanje. Nalokho futhi ngihlalisa ngala. Mhlawumbe nawe uzogcina kukanti yazini eli nje kusafunda grade 2. Wakuhambisa. Ufika nje ngoDisemba kuphela futhi igrass. And futhi I hope ngathi angayibamba kanjalo. Nje akubambe nje njengoba nje ibambile. Wangalinge nje athi udidise ukuthi ufuna ukubuyela kaBest ethi uyohlala khona. Ngafike ngokuvakasha ahlale kagogo wakhe kanjalo. Right impela. Khona ezokhula nje abe right. Bethi wangafani. Ama ngifuna afane nami kona ya. Ngiyamthanda vele egcineni nangithi yabo. Yeah. Akukho ukhulele esandleni sami futhi nali ngisho nanegama lakhe. Awu. Ingane ngikubuzile ngale mbhalo. Uba igama lakhe. Ulihema nami. Awu madoda. Ilokhu ingane yami wakho. Awuliyema madoda. Eish. Angicole ngawe yazi. Hey, so manje ungathini ke kubantu lapha emakhaya abangangena ezidakamizweni izingane eziseyikoleni eziqala ukufoma engabalalelo thisha ezidakhela abazali njengoba wawenza ungathini kuzona manje sesivala bafu ngabe sengakusho bese ukuthi ukusebenzisa izidakamizwa bese akukho right. Serious bese and futhi vele bese umusa sanda kwenza bese ungabona ngazi ukuthi into enhle ngizobona lento le ngazi wena bese utswempu kakhulu vele bese kodwa yazi ukuhamba kwesikhathi uyabona ukuthi kahle kahle lento bese ayikho right bese futhi angifuni ukuthi bazi umuntu oqalayo nje bese ngamtshela nje bese family nje bese asheshe nje bese asamukeka bese angaze afike esigaba kulesigaba sokuthi azagcina eseyifana nathi esidecide ukuthi azohlala la emgaqweni ngithi yabona ngoba uhlala la emgaqweni akukho right akukho safe futhi yabona lento le bese akukho mnandi futhi nathi sihlela sithanda bese yabona lento khona izimo esiphila ngaphansi kwazo ezesiphoqayo nabo ngifuna baze bafike lezo zinto sesiyabaphoqa bese bezohlala la ngento ebingagwemeka sayini bafuthini ngalolu hlelo loluqwashisa abantu abasemakhaya ukubela likhona ngaphambi kokuthi nawe uzoyifica usesimene njengalesi uthini ukuphawula kwakho izihlahla zabantu ayifani because njengamanje wena nalitholanga ithuba lokuthi kufika abantu kunina bezokhuluma nani kanje kodwa laba basemakhaya banenhlahla ukuthi nina nifike nizokhuluma nabo kanje bese singasho kanjalo bese ukuthi nabo ngathola mhlambe nabo babona izinga indlela eselokhuza ngalo la eSouth Africa le dakamizwa ngizwako so that's why mhlamba decide ukuthi hayibo engazi sikuyanda ngempela manje asike siqale noma into kanje sikwazi ukuxwayisa abantu ngizwako sisebenzisane nabo lamajida lawa asebenzisa lezi dakamizwa kanje khona bezokwazi ukuxwayisa abantu ngazi ngoba engazi kuyanda ngempela manje futhi ngempela hayi kuba wese serious khona indoda ethe isiyeke kwaluza isabhemu kwaluza nje sinyanya ngisho iluza sithi yaqala ukubukela lolu hlelo hayenza kahle futhi ngoba kwayibona otshwala laba yonke lento le ontashi laba kuyayifanela mina umuntu ngibona kuyifanela ngoba manje indlela esidla imali ngayo sidla ngokufana ngisho ngaphansi 1000 nangiphansi 1000 ulibhema intashi ngilibhema ungasiyafana so liqeda ngobukanye futhi lapho kulabo abanye kuyabiza kakhulu ngoba 200 rand hey futhi 1000 sengakathathu ngalo liphela angizwabo lento mina ngibone ifana nje bese ngathi sonke nje bese ababhemi ungabethika bentasha abantu samene ukunciphisa bese samugwema bese siyeke nje bese yabo kodwa phela vela kulula bese yonke indawo step by step kodwa bese kuzoluka yabo kancane kuyalunga bese yendodo ukukhaliphile lapha ekhanda yazi sometimes uyazi ukuthi indlela esesinibuka ngayo thina sesinithatha nje isinoma esikanjani kahle yabona phese ngikuxoxela mina iphara ungalithatha isinoma kanjani yabo wena ungalibona ligcolile phambi kwakho kodwa yazi mina ngase kuthiwa hey mase kuthiwa uyamlandela lo muntu uhlala naye phansi uyamlandela ungathi ukuthi awu kanti umuntu ufuna nedakamizweni khona abantu wembuka phezulu lapha yabo lo abafundile abantu ababenza izinto top ngempela ngokuthi nje bagaqela lento abagaqela kuyona khona mina khona ngibazi enhleni nabo la emgaqweni
yabo ngasumnikeza ifoni yakho akufake lo Facebook bakho ungathuka bese uyabona lona mase kuseshela o Facebook bakakutshengisa ukuthi uyabo ungathuka uzabo uzuxa ulendo yangena kanjani edakamizweni engabe yathi hamba ngeemoto kanje ekade isebenza right kanje serious ungamboni umuntu ngobeselela mfethu na izimo naye ngaphansi kwazo bese ungazaza ngijabule into le no webafo yazi ngiyamfuna lo muntu lo wafike lapha azosishare le experience yakhe because njengamanje kunamuntu onemali ohamba ngeimoto ongacabanga ukuthi angayithola esesimene njengalezi angithi uyabona ke lapho ke mase silethe umuntu oke waba phezulu waseke yawa kuzoba lula ukuthi aqwashise omunye ophezulu azi ukuthi manje ngathatha ama steps are wrong la vele kunjalo mina ngihleli nabantu engaziyo ukuthi khona akade bama radio presenter ayizwa lonto le mfethu eyikoleni konje ubani khona le college lela ezantsi lokuzana PC business training and college bani okade number 1 khona ayizwa lonto le kodwa namhlanje stand nale emgaqweni ngithi wabona okhombisa ukuthi impilo lapha singabuyela ukuthi bese uhamba ngemessages noma uhamba ngani bese ngoba sasa lokhu nawe solala nawe la emgaqweni siyabona lonto leyo aba yatshela bese ithi impilo ubheka idama zosingayiqeda kanjani ayakuselula ngoba manje sebezenzela bona ngezandla zabo mfethu yabo sebezenzela bona kusafani neqala kuthiwa siya transportwa ngemkhumbi noma inaya kusafani sebezenzela bona endlini uthi uhleli ngala makhelana wanto wazi noma ubhaka irock noma wenzani ngiyakutshela bese sebeyibhakela bona ngezandla zabo and talk kubhakwa ngapha komhlanga lemize emihle nje emkhulu ungangena umuntu kuyona babhaka lapho yebo nalezi imoto ezibona zintswembu zidimile zizinhle izona ezama transport ongeke uzwe inawo into engavishwa nayo iphoyisa dethi uyibona se kwehla umuntu oyisikhulu kanti ufeleba hayi ngiyaxoxa hayi nina bendlondle no perfect khanda kamenzi indaba olelo umuntu omemeza ngathi yakhali yalela uthi igula lika Jamal lichithekile awubafowethu sesiyahamba manje sasincanga mawuthi ubuka wezofika la shuthi sidla amaningi esakeni ngakho mawuqale ngale episode ukubukela lolu hlelo lethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele ne bell ucindezele wakhe ibhell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona isiqephu esisiposayo uzothi mawungena phansi bese ke uzitholela isiqephu sangalolo suku siyacela ukuthi bejoin membership uze sizokwazi ukuthi sihambe namadoda akhaliphe kanje ayokhuluma nezingane zene ezikoleni sithengele ingane ama uniform sithengele ingane necathulo kodwa konke lokho kuyonziwa i-membership kodwa ukukhula kancane i-membership kuzosinqinda singakwazi ukuthi sigcine i-vision i-expanda ifika lapho engifuna ifike khona uhlelo lolu lubukeka lumndawonye njengamanje bafowethu nami sengiqala ukuba demoralized but I will keep on pushing cause ngiyafuna ukuthi izinto zenzeke ngifuna ukulifeza iphupho le-Mp TV1 noma sengingafaka emva kwalapho ngiyolala ngokuthula mina njengoprofessor wamkhize ngidabuka phansi kanongoma esigodini sakabhonga umthetho ngasohlangothini lamadlakazi sengincenga